U toku je izgradnja vodovodne mreže u mesnoj zajednici Dren. Radove su obišli predsjednik gradske opštine Obrenovac Miloš Peković i menadžer grada Beograda Miroslav Čučković sa saradnicima. Samo da vam kažem još jednu lepu vest. Sutra počinje da se gradi novi potpuno put koji će da veže donji kraj Vukićevice i ovu ovde tačku. Tako da ćemo imati jedan spoj dva sela koji će grad Beograd uraditi. To je kilometraža koja je jako velika, ali nam je značajno zbog toga što ljudi iz Vukićevice će tuda moći da idu na TENT B, što će ljudi iz Drena moći da idu ka Ubu i ka Banjanima na taj način, da imamo direktnu vezu između dve opštine. Putevi vezuju ljudi. Znači sad su na 6. kilometru od 16. 6,5 su uradili od 16, da. Znači još 10. Do nove godine gotovo, jel? Taman do tad imamo i buster za Ljubinić, vodovod u Drenskoj školi, u školi u Vukićevici, ispred crkve. Napravimo javnu česmu u Ljubiniću. To je to. Zaokruženo Obrenovac što se tiče vodosnabdevanja. U 2026. Prvom kvartalu 21. veka. Danas smo dobili potvrdu iz ministarstva za projekat boostera. Potvrđen, odobren, potpisan i čekamo samo dalje u Direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Branko Matić istakao je da u ovoj mesnoj zajednici planirana izgradnja 16 km mreže. U toku su radovi na izgradnji vodovodne mreže u naseljenom mestu Dren. U pitanju je izgradnja više od 16 km nove vodovodne mreže kojom ćemo pokriti teritoriju celog sela. Do sada smo izveli radove na 6,5 km i u potpunosti završili izgradnju, znači tih 6,5 km vodovodne mreže. Očekujemo da će završetak radova biti do nove godine. Radovi idu i teku bez ikakvih problema za sada i očekujemo da ćemo već prve priključke moći da ostvarimo u novoj 2026. godini i zato ovim putem pozivamo građane da pripreme unapred dokumentaciju kako ne bi mnogo čekali na priključak. Podsjetit ćemo, priključak se može ostvariti i na 12 mesečnih rata, a za priključenje je potrebno da u okviru svog domaćinstva ili parcele koje se priključuju imaju barem jedan legalan objekat sa građevinskom dozvolom ili sa rešenjem o ozakonjenju ili objekat koji je preuzet iz zemljišne knjige. Pored liste nepokretnosti potrebna nam je i kopija plana i naravno lična karta vlasnika koji će se na taj način identifikovati i potpisati ugovor sa JKP Vodovod i kanalizacija. Ovom prilikom predsjednik opštine Miloš Peković naglasio je značaj racionalnog i odgovornog korišćenja vode. Danas u Drenu prisustvujemo polaganju cevi za razvoj vodovodne infrastrukture i u ovom našem delu opštine. I ono što želim da kažem, pored Orašca, evo sad i Dren dobija 16 km vodovodne mreže, a o značaju vode kao resursa u 21. veku ne treba trošiti reč. Na ovaj način opština Obrenovac postaje jedna od prvih opština na teritoriji Republike Srbije koja će za svih 400 kvadratnih kilometara koliko je površina naše opštine uspeti da do svih stanovnika dopremi zdravu i pijaću vodu. Ono što želim da napomenem, a to je rekao već direktor Matić, to je da ljudi budu proaktivni u pribavljanju dokumentacije i da što pre skupe svu potrebnu dokumentaciju i priključe se na redovnu vodovodnu mrežu, jer pričati o zdravlju i o zdravoj pijaćoj vodi je danas više nego potrebno. Ono što želim također da napomenem, da dolaskom gradske vode u ova ruralna područja stanovnici ipak treba da je koriste na adekvatan način, to je da se s tom vodom ne zalivaju bašte i travnjaci, već da se koristi isključivo za piće i za ličnu higijenu. Građani Drena do sada su imali poteškoće sa vodosnabdevanjem, a priključenje na gradsku mrežu u velikoj meri olakšaće njihovu svakodnevicu. Značajno je poprilično problem sa vodom je postojao. Bunari su prilično skupi za bušenje i neisplativi i s ovim vodovodom biće rešen taj problem. Imali smo ovde izvorište naše drenske vode, međutim problem postoji oko održavanja. Pričali smo sa meštanima, obavešteni su oko priključka. Savet mesne zajednice će u narednom periodu pomoći sve što treba oko priključka i papirologije za priključak na vodu. Radovi na izgradnji vodovodne mreže deo su šireg plana unapređenja komunalne infrastrukture na teritoriji opštine Obrenovac.